Oh, mago. Abona namuta sayimali mkhane wami. Siyikhele kahle niyabuthonise lento le. Savuka emampileni phinde simanje sibala amantala. Siyotrenda eMouth Africa yonke le. Sithume sibe njengemabhochara. Sengibani manje bushara manje wena. Alibathi bani ibhusiri. Akuyayazi wathi ukwenzekani manje. Angithi yonke umuntu mayifika la emankonzeni sithatha emnigwa yakhe yonke siyibhale phansi. Angithi manje emthonisi yenze amaplan ithenga amakhompyutha sathatha emninigwa yabonke abantu laba sayifaka kumakhompyutha manje thina sifunda emakhompyutha sidela imudonisa ngalama microphone le imamninigwa yabonke labantu yena wenza ngathi wenza njalo obaprofeta savuka abantu bafaka imali abantu bathanda ukuthi ubathele imankingi yawo nokuthi futhi noma bathele imankingi ngoba telephone number nema address bafaka imali saganya saphambili Javuka manje nami useshangana nawe useshangana nawe ukuze ukuthi sibefana senza njalo dona manje ngasiqalile kukhuluma hayi thathumayela into sinika ama-signal sesa ngapho madala mangibuke nami ngisese bami nami nawe sesabakapho ngalo ungavuli imatata lapho namhlanje bangole njengoba ningibona-ke ngifakele ama-earphone ngine-speaker lapha ngifuneka ukuthi siyithathe siyibeke ku next level hayi lokuthi basimazi ayo nadlala ngibuya naka-Israel bangole nginiphathile-ke anointing water ungabuka lapha ngemva nanga-ke maningi-ke 1000 ke libhodlela lawo amanzi lapha ngihlambe i-miracle water ke bathi ngilawa Jesu bekageza ngawo ke aphinda ageza ngawo matinyo ke anatha wona ke futhi lokho ukuthi nawe ungawathola ke lawo manje lawo yonke imvulo loyifuna ke yendeka ugeza ngawo ke nawe uphinda ufafade lapha uhasha khona ke ugeze matinyo nalokunye ke lokho ukuthi lokutawendeka kenyalo basalele ngifela ukuthi nani ningithathe serious angiprofeting nomuntu phansi nani ke nibethe ndanikela ke nana ngithi ngaprofet mali ngifuna ukunikhomba ke miracle namuhla nihambe nitshela abantu ke ukuthi kunemfundisi ngalana bathi ngomhlonishwa Major 7 akaprofeti unemuntu phansi singaqala muhle singene ku prophetic hour anguze shema sengijala umletho wonke sengijala 1 2 nazo umthole kuvela lana kuvela stand number 40 wena nguva manje stand number no 40 kwenda njani manje babhale njalo la igama lemuntu stand 40 futhi ngaya kama ngiphambi kwabantu lana manje futhi manje angazi phela igama yakhe ngahlanye stand ngahlanye 40 noma nansani yazi wende nje yabo kodwa babili stand 40 Stanford Maluka Stanford mfoka Maluka ngabe ukhona Stanford Maluka la Stanford Maluka moya lengcwele ukhuluma nawe babe sukuma na ukhona Stanford mfoka Maluka ukhona yebo ngimba bemfundisi Maluka moya usengikutshela kuso wena uhlala eNanda kumgwaqo lohlala kuwo kunemapala egezi athanza kuhlala ketinyoni kunemandiya ke futhi ngicela ukuthi inamba yakhe 072242 inombolo yakho ithi 0722422262 ucela ukuthi akamfazi Tibone tingaka hawu tibone tingaka Maluka uba kutsotsa bo khona umuntu angadla usukubonga avuka shayini elimoni umuntu angadla usukubonga la kuwe Maluka avuka ngelimoni ngitakuvula imatata ma angiva mhlawumbe wena sebana nofusheke banetana lapho manje ngimoshisa manje basafuna banikele abantu la angimntu ngiliphutha phule together man wena ngobe futhi wona sowufuna ukuthi evithiza manje ubukela mara amakhubo siyasebenza manje bakani inkingini mo sorry ngicela phansi Maluka ngicela phansi wena semana kubeka lapha nithola intututu intututuko uthini wena fuza kahle nontuntuko nontutuko ginida ngabe ukhona ke nontuthuko wakaGeninza na ukhona ke nontuthuko Geninza ke sivela ngaphambili yakubetha umoya ena ihlala enasport imama yayo iGedroot uhlala enasport nontuthuko lengishwena ke makwakhe ke ngiGedroot ke yakithi ngaphambili the number zakhona sithi 206 meko tipha ke the number sakhe sithi 206 as I go deep ngimna ntuthuko baba go deep njanja bangwe moya ushiki nontuthuko le type yami le madoda ngakunya kusehluthu nale ngakunya kuthi ubona imaklivete yakona
Ngona imo S. Icleavage ne-S yakhona neyibona. Hayi man, hayi khona. Hayi futhi man.